Father Rector Bosco Technical School Lain Khot Shillong, Khot uwer Sngewbha ya barok kisamla ke bela pendep ik jingpuli naduk kesnem arjar shipau hadu arjar akuar banwan kenang-kenang sya kejing kenduk lang kebanlong naduk kepor saush teng janmit hakani ke skul. Hakani kejing kenduk lang kandon kejing lek kemen bat kejing bam jalang kumshi ying hisem. Kitu kibakwa banwan kin pentip lupa naduk ke South Tarik Jymmang kenang bikinong penyat kin lak ban penbiang ya barok kejing don kam. Pentip syakini ke telefon number ba Jasperly kendai prahandriu RR not sau pra kendai san ba Colin pra nyo lai way not kendai lai sau pra kendai wan kenang wat pep ni up bat kmi linti pi hakatai kesngi blai pi baro ani ga long kat kum ga jing tha jong ada Rector Don Bosco Technical School Shillong ba kan don ga jing kendu lang jong baro kikna kibra puli hakan ke school kebomot puli hakan technical line bat kiba sa hostel bo Don Bosco Technical School kepolong nakabenta snem arhajar shiko Rector do arhajar akwar hakan ke sengi kandai ke sengi keba ngriuk tarik jong benai basan arhajar akwar nadok por sausteng janmit hakan sengi kanton jing penbiria nang ta jia keren nang ta support pat dakai bayap yabam janmit lam hakan sengi entala kapat ya bro kena ba pulih hakan school ba pulih kin ayah dah apa pendung kerteng yaladi ha ini ke artli nomor kepemut kendai krah rio RR not south krah kendai san krah new lai way not kendai lai south krah kendai.